megalayapost.news. Ini dia tangki stok ni kami ini. Kami sana. Kami serum je. Serum saja. Hadian bola penhiar. Hadian bola penhiar. Dr. Ricky Eje Simpon, MP ke Lok Sabha, mentagasi latur kelau bantiu syawlum medon katalong di jang kusnau umroi medan hariboy spring. Hadin benakal yang ke company NHIDCL office udisi lem berkesnong lapelong yang kejing jurip yang katalong di hakati kesnong. Hadin kejing persya jong kipai ba yang jia inti jong kesurok porlin kaban sesna nadu lat umroi syam malido kaban yai leng ba kesnong. Nakaliang MP ulasim kia berleit lang sekete kejaka namar kejing sukia lor kejing ut kipat ba harbi dei ber kejing sir jong kejing syakta tolong umdi jong kesnong nak kejing wan jong kete kesurong ber kejing ma ke baap ya kiyeng serum ladati yau teulum ban sina surong nakaliang MP ulah kencai baka company NHIDCL kebade ke company ba pentrei ya kete kam bakan da bisyarnya syuam penyaj bati yang surong nomor kakam penroi kam dei ban kata ya kipai ba ibor bade pej nadu ka office DC balalam khmat dauba merthong edc inom ikmat na company NHIDCL na water resource kilawan jurip lang ya kene ketelong bat kalsium nya ka rairu bani syong perkat halor kene kam kabala ban kata ya ketelong umbam kasnong umroi madan Tuh, saya. Membelak itu susu. Ini dia tangki stok ni kami ini. Kami sana. Kembar arfu. Hah? Surok anak sate. Ham serum je. Serum saja. Hadian bola penhiar. Hadian bola penhiar dia. Kulit sankumita ini. Hah? Sankumita. Hani. Lain nak kasus. Lain nak kasus. Nani selesai. Kasus sebenarnya. Arfu. Jangan raya ini arfu. Singgut kumbalong menta la bun pos nem kala ya kali nang ni kila ya kali ki bakit ki spa-ton ki ya nang ni ngai balong ka durability ka jing scam ka jing sengan jong ni surok kalong ka ba sengan ba ti ka jing kali menta kalong ba balai shift sa tai to ki ong bakade kata ka high speed ti lada penbet na kaniru ngai ngatarai yo hi kata high speed hawa kanum ta den rega kata nganum ngaka syong ka jing start ka jongki den rega ong balong ba lada dani ke surok ka sengan kumbalong katai ke surok ka bansa sena i bakan sadon ka landslide kan sadon ki possibility ba ki niki yang bersapo ken mansau kata ka diga jing bu jing pelindung ni kan kada pemurung mitiko saat berlewat stok bumi. So yang hitam ban perkiano nang tai, ai be bagalong nang ni. Karena bagi dia sukte hagadian habot kapateng penriu. Bagi du ego te fi kila perhati, kila kendu hi biling ya. Dan kata belum iyo ega bisa sibut ini gosong hatem kapetor kala belum di kataru ketika kawai ke ba di nongkrong para nongkrong ki dia ut ke ika assurance ke ba kebengin yo ang tahu jadi assurance kinlong be final ke DPR ka kayak gitu ya kalau kata tadi tang kata pengikiran minta kalau tang in anticipation teh yo kaja tolong hadu minta 4 jam jika ke DPR ka ba in prepare nak kalian suka nak IDCL kan long futuristic mau but kan address the issues baru kawan be nasate kita senang diklaim hot marbak long kalakang lupa kamdo si pisar te lade baka ndo si ka penyak yang niong long kaliang jongi leki i rong ilam senang in ong nong pun ki te lae mla na tang belum bal ka kiu na ka senang ndo berti la ka senang ndo berti ka akhir ni ko barim long don jing ya te hi ndo berti de kemarin nanti takin hab kali orang bok senang jom ndo berti insan marbak mar sengkut ka umen kakiu no bi ni tinggi alignment this be on the alignment kirang national di kam don hang so namar ba long ti kumbai ong kini kirong ba temo bakin no eta resolutif komiti jungi tolong kami hap
Mitang ngikren ya kata kasus teh. Balikin daya interpret ya kata kam senang. Mar bangi ngin hap iban le ugino ilam senang. Tang bahang ne kipun pau kita ngatangam po devi. Nemar ba ngam su devi. Nemar ba dadu tabas sedang bangi yami ya ka baru. Ni ong bet lada kajat nang tiru kadi ban penbah. Lada kajat nang ni ro bahap penbah teh. Telong bangin kang ginong lam senang ngiklam kang. Kata pi ha. Dia mentah lada kam do peti hi ka khang nang te kan penyat na kan ni long ngimyo hi banis pen ni ketika pun site hi te lada di pen banda kut hom et kan wan ramadan te don hok ban khno ai ngita bangi penyat nang tar don ka sus te supat bak nu snor ya kata ka bong bangi la ya le kat balak ban pelaj marwah ka por ka bakiwan thok long kangat hadin bangi lik bukot long kahyar nak support te ini ki boleh wan mak ba jid yu ke Kila penih kita kapoi cuman like tengok orang bak kham bahah ni tolong bak ya kan dikasih kan dikasih pakak bak kinwan sen kita ke ekspat bakin lek hangte ke jata bakin lek pentho kin lek ya pe long khnang bangin ya susuk ta tolong ngampoi pakak long bang isu wan petang ni nak yang jung isnong ni ap ya kata lada kini ginong serbe kini ginong pek nong khmi hi ki ong takta sisa lada don sispa metar satero takta ini tolong ni ladon ke jeng ikran berisi ro besar tuper ngilih keren ba lada tak hi tulong dan nak yang dungi ro insya de long haga bede pat kata kasi ojo kani kasi tulong bagi miok pada tang final pembayar ong sar no ba sinem bunga nang hap bampor te ngin ong sukumna ngin ong ba bampor si sinem bunga ngin khang ngin penyat dan nak yang tu senong tengah ong ba nak la ngam don bor boleh kata tu kumelo ong kini mau kata alignment kata ka bakas government kala frame kumta te ngin hap pum kesenong tak bahan ingat ke jeng-jengjar ni hab iban nyelek ke bahan nang batang kalau ada kam dok ti ka ai nang ni telong kemudian ni le telong tulong long welcome di sari kita ke alignment sa ya na cagi sel kali alignment hadin to ada beli alignment hadin to son page feasibility jong area le i bar area long feasible hadin tak sa le sa de kam don kana no personal motive kali ke sa interest nang hak niat ya alignment ka chaka jong ta ne to iba ne ta ikong kam don ikong kata kadi ka jingjit untuk ya ka chaka ka jingli survey ka chaka ka based on the alignment and the feasibility of the location kata bisa Kau itu dong masuk tu dong ekran masa kita tak perlu kau ipi juga orang tu. Ringi ekran betang kita terlalu jangan kata. Balik approve no ikan kita jaga. Gakta kita terlalu kata he. Te apa kaya yang bang senang tadi nang lahapan ya tip lang baro. Temata kata pola dan tip kata pola kan ni kimpat dan ba kimpat ni akses ni penyak yang ni penyak yang kata ke. Temata la sulit tang daga studi bagi penyak ni bagi ship ai kan bari. Jadi halo kata ni yang bisa kata. Minta ban ong ba try jaka sila kana. Sena try jaka sina katakian itu kala. Habi betul sina. Tang maga di try jaka ngalek bangun gitu. Kamdi. Hati bi kasinang kan kana kita. Hapan sina kata long swa kai long nyetip barok pada. Em sibuk lupa kan nama yang tinggi ke don harum tu sah. Tinggi tiang kan ya kata. Oh nama bun teliti kian nama ni hak kerja tinggi hak harum deh. Telah daya kesurok nanang tinggi don jengma kan. Tinggi sibuk je kili kan ya kata mo. Kaya penang ni penuh. Tip saya kata. Kini nomor alignment lah approve so. Logi mentah kalau approve tinggi jadi. Instruction ke DB panjat ni. Tangkan sa page mo irang basnong long ya keren iya ka yese nakaliang jo irang basnong ba pliru impactive ba empat approve lingi sutu kumalong tala approve sa taga alignment la approve ya taga alignment kasulong tang mentaban puspun kan reak serum seneng dia telong kata ka di ka ba pa usa hak lengo don ki jaka ki ba kung ki try jakaro namtip manu ba balik ban identify ya ka jakasa ke la sutip belong ba la identify ya ka jaka kata alignment ka kaya nya ta kanda tip ki try jaka kung kata ka don sa ele siyo ki tip kirang ba sinong lani yo nakaliang jong ka revenue bat ka ini SL ki ya kendu kirang ba sinong ban identify ka jaka ka taru ni ngingisa ha ka lengo hi
kumno da if identify ta ka lain tak dia kata mo te ha ka bon kong ka tum ka jingtip jungi ba kanwan kata island men ka tengi pentip kan ji trai jaka gitu don sata te lada kita trai jaka ba mari pentip ki klem khang kiong kam lele da dawan te ka ditang kata na kaliang jungi bangi pentip ba kan long ngimpat yo ya ka jing pensai ka ba tikna ba kanwan nang ta ringi bana ba kanwan nang ta tengi la am ki trai jaka te kita na kaliang trai jaka te ki klem persya te ya ka susumpan ni sudon kam ka deh yap ka jong pai ba deh lor kata bun sa tho da ka jing tho na ka yang ka snong na du man sem snam ing la ha te kita rai caka te manongin khang mangi ka snong kita rai caka te ginong bole me bisni ba ni op sa mangi mla ai kata em long ka jing yo bisa long chen te ka umbam umbi da ka priority du man ta jong toro te ngiru ni nakaliang ta district administration abaka wanra kum kini ki developmental project niale ba kanum kta pa pa not at the cost of the public in any developmental work kumbalapan I so ne tapi ini nakalian juga ring sa convene ka meeting ba ka NHIDCL I think so ni sa khot meeting ni sa kran ada kila ban include ya kanono component ka project ka jangki ban preserve ki water bodies ni so thu ba kan ka ka ni ka konsang telong ya kai ban should decide entah ni dengan nom la ngai ha ban ngin le social site ngin ha ban assess I engineer la water resource ila da kumai ban kan ni wara da ka jingmot ka bahahi ka jingthu jong sarkar ko lang kata telong obviously kita ki concern jong ki pa pa ngin address kita issues te kata ka deka assurance ping ai na kalian junis ang kata hi like nang ta tingin sa ikran hadian ako dala ada ke assessment ke insala ba tum khama pa it's no ke mo panya stuck abang yang hadi kadang masih tengah markum ka service venue bagi propose nek jaka bagi ba ladon lupa khusus establishment long perkat hati long le nak ke kebam kita ki ladon lupa re cai ke khat bagi la show namun on di snap fit jaka lasdang I bukan ni kai saya ke Surabaya nang teiru kalau makan kita ya kan gaya ni so kan gaya kalau commercial mata ibun kibriyo bila da ka bagi don kidukan hanya untuk Surabaya itu la dangi penyan untuk Surabaya ni gitu kita ba nang tu bila tai kata orang shift na ka sadian plus ketika area ba sadian ka meet yang tu requirement jaka NHIDCL bingin tuan rakyat ka 80 km per hour speed Sino ring ni keren di Spang juga tak kumbala saya sat desa besar yang baik hisnem yang palaban tip balong kuno kerja kuno tak por Henry ni kumkusnong tangi kuat berpan santi kat no por ye bakla bantip bak kate khusus kenam kan nom du kate khusus kenam bak ba unom du kata umbam undi dengan kuat ban pan tisai kan pania bnya kan ne pikung ki offside ban kabaduna kalau sistem ha ka bagin la ban chim jing khen kat do kata kabaduna tam ha ka sistem bak no kata ka ka tam le se mar sendep uslam ha ka sistem kabamut ba sistem ka de ka pol kabaduna ha ka bagin ship ebi jing khen re ha ka bai de kita gilat linti kumno ban penne pusai ko dai kata kanum de tam na ka yang jumi kun jinya ba pa ya resource karena penting mau tanisa nak yang juga geologist mau kendau mau kalong kumno kita factors bah consider swak di balik si kita test di tekan suatu di kampor ini super shot dek kapal jadi nomor badom ke kebal se kebal nikam pet na du wasdang kan kita dalam day ban bu je kita tangla bakam up kita por amat support nambah apa juga kan kita pun nak borok awak pula pun tu dia borok ini artinya kita sudah lomba kak kita ke bawah ke di paham di yo ka tu langung in yo source yang kata ingin yo source markum balong mentah additional ni bam ya kata ka berita umroi apa ni bam nang tay na po nak penring nang tay sa kita turu mentah kala develop saka urban ayo deka mo ikanahay baka ko umang turu kan jabo tulungin
dan nak kadon sejak bersai uang balada gitu ni tak aku nyelek tak pumping skin kali kan ban pen ya ban pen so ini yang kejeng pensai bang ban lek tak flyover kat kan ni kejeng tak state ka bang hagi caka ki ba dan kam ni flyover ni yo hang tai hapo khlau kiduan lek flyover kung kita ki jeng pen song thu ya yang ni kuat baแต่ก็ไม่รู้hak bedi ba kata ka tindak impoi saka dor baru kung pai ba long nila dei ban nadu baka sedang bakawan hi nila dei hi ban tip to le si nakaliang irang ba song inum ong ba kan ya binang ta kan pam be ya kata ka yu den re lado pai ba tip baru khoj ba kani ka project kan ya kan peneleng le si kaladon ka jing keren de kiwi kirang ba song kibaran si dei han sta sidrong kilum ni pai ba ki aku yang bepek dan wan ni ke project kidan jing wan ut hangau urang basnong kumbalong mentamat ni namar ba ngimtip nadu araja afulai ka ya kani ka jing komplain nakal yang ba siat innam ya koi si kamsnong ke ke baja kamsnong mo ka kai we mo tenri ka long ngi ibolong ba kani ka jing ngin saya penduk ngin sa tansar ini ka jing dina takataw dan ki perlok ki bamsalia wala na umkan kanduru le si ki biang ke jakati ke punggung besok ki lekin ki gabon ki longjing ki duk usuk na laun bal hab bela bai umne un bela bai kau tak de ke jing itu di nakalian ka di ICL bangun yo assurance bahkan le iki bahkan penkre iki taki ngi ini apa tim bisa pakai iki baja sikini iki cakap kilungkuta dengan yo tengah nala umru ki ka energi ICL kam penle kerja maka ada itu saya makin kita boleh nak kata orang lasim lupa jadi berhek mentam dan semua nah begini yuk kita jaga bantu ini step by step lain minta ya pada ni sa ko undu dila kalong 50 meter sering convert sekut kadang long 150 feet di 150 feet ini kolong ba par truk pun biar hanta undang sup balik apa kata bam zakati gedongi kanang talar kalong 100 meter so kanang long kumba lai spa buat ni ka kabanjaya ngi kung ki babam badi nak tay mereka ulay ka de ka ko ba kapang mangi kung kaslong ni yo diwan nakaliang dun ni rang ba aslong laong ni balong ba aslong dito long kamday ban ta ya telong ken tinre la ka ta ba ya telong sa ni bilong ba la tang itahi i jengjengai ken sa tingi balong baka kan efek ya ka telong ke dong tinre lada kita ki bawan naka liang dong ka ki expert naka liang dong ICL iong bakam ta ke naka liang dong iong to ai ni da ka written assurance ida hakan uberkom kebala long hakur kala long kumduk lada kila ai kata ka written assurance kebalong kumta tin ngin ong yang mo tabat ai lain dalam syadala jawab lek nom kumta bi kata mau sobat lek ke penbet ngadu besar tampaknya yang lang golok kiliang ken dia kita wanra ke depan ini juga makasana ini kita tuan mentala syala transfer lawan apa tak asam dalam kenal chef nyat way dulu boleh aku port itu itu dah file itu file tak susah marketing file tak mana bersab di file tak bukan bangun dia syukur siap dulu itu port kerja abang port usah kini tiap yang itu baru di pentoran tu kelas lalu kayak lagi try keliban kenduk kayak ICL ke omba ini dalam sana estimate kota le kenduk di sisi nyap kayak nyap kok hadu pada di beria susah nyon memang kebot umbang kan kita kir long kita ke petrol pom umbang kita tu le nak di sekolah kakta kendong atau kita ubuk play tentang pemakai ban ya kurang kulma kan tentang juga development
jadi buat dia don kam ke development tambah ke development kam de bandong ke jing anjat de ke berbu ke buat boleh pat kapan bu pada ke jing ruk nong buat ke jing yuk tak ini bang kata tahu so biju high speed kuat long ba ngin khang ni kata ka development kembala ong mo ngin kuat kalau dah kangat hi nakalani waktu mengilai pet mensuat tolong nak yang ngiruk nilai persai jadi long ba ka jing bukot jungi nak yang dung dor barsnong ni speak committee tolong kila penhiar jadi melde ewan final mo itu ya tengilong lai ba kata ka kumbala batai sani ong ba ka sanpon hukum ta kalalai jadi long ka final ka bade mentasi nak yang dor barsnong ni ya lada kini hi bawan kini ke aspat hi bawan ni mentalong bakin pet mi lada tangat sisa he de long nak yang jingir lim ai he de lada kalala hi lada kini ki ong bakal biang hi kata ka rukom ban penlek ya ka babaha ya kita ki jing tre ya ki rukom tre ki jongpi te kemut kaniat be hi biang hi tem lada kumbo ong mapi mentalong ba dalam sai si kan ja biang long tim pet chu te katar ni hap hi ban bu ni ka ni ki kendon ka bi de bakni ka forlin he Nemar ba mentalong ja sisa ba kunta ba anda bila dep kini terus awan sud kiwe tolong tim kit klik tolong nak yang juga long midon ni kita ti bisa lada kalong hitik kumba layak keren mensua long ba kata ka kudin bakan lek bahi bakan num penduk hi bakan lek kino kilat ki balak ban pen bahai aban kumbit yang ikut ba long ngin khang kum no yo kala bakan lek hadu kata long ba u ba long senong jenjar tenong nang liang jongi ngi klem dah ni kono ka jing persa tela da kam tre na kam lek pat hakta ko pom ka ban penbit penbiang pat yo pat ba nong senong bakan kata ai ke sos telong nak liang jongi ni ai prentingin long bakan yai he nak liang jongi sti penting le penbit kita de ha bede bat ke jinglo ke dorbar yo ngin pat kuat nomor ba long ba andang ila yo ya ka result nang ni mentasngi long lada kata ka Korean ka ong ba kabiang hi kam don cinta tolong min sukun sai sukat ba long ka jemut ka jungi kinong ngilam senong kita de mentah ngin dum lupa yo jaba ka ya tengkuk ka sini style long khat ngin sukun sai ko nang ni ki nong yalam ni de ban sai nak dia ke office yang ki yang sai ba ke de mentah si subuh lada ini belayawan mo tak peti ni long daki bin lepek hanti long khambha nang bangin yo jing sai te kum ni le ni lai don pan ba tu long kala sup don pan chupet dekat mat ong kam ko shupo mi ite long ni ong bangin pan ya smart long ya pek ni dekat mat long don arsin lai sing ni long pek da bangin pat hon da ni kwa ai du bangin yo kita jing thom kwa ai du yo kita jing long kamariang kana ko rukom ya kata ni kwa mtasi longkat kum kecium di simo ba pai ta ki smart ya kata mi kwa ni di hakbede ba katare ba long nga rin na kanyang water resource mo pak nangangan na kanya kanyang di komisyona ban pet kata ka anu rukom kan ke jinte ni surok kata ka long jupian teneng ya ko hi sin pet minum lap na ses mo minimum ngidang kam system mo pre monsoon post monsoon lin season desat ta ke mo dek ai ke jik terban na kalian cuma kalau banyak suatu mata kata ka alignment ini ka habiat baik nak kene ka ba kila ka do mata pen maintain ya kata ka speed panyo ya kata ka alignment ka baik ka ba ita batai pakan ka jingjrong ja surok lu kanduna ka kumba ar like minta dai kina ka liang jonga ngalong ini ngajing mot to ka ban saja ngimtep le sita ka jingti kala bandu isya ka tolong dai dai ha ka project proposal itself dai ka tu ka project proposal jong ka NHIDC alam kan don hi komponen ba kumi kita kita long kan don ka jingya da ka bekerpa kat badon kajing tip jing start ubrio mo kita kilat kunci bamta nang ba kinyada ban mong ba kan long tip kunju kan nyada kan nak ke jing steel ne ke jing tekong ban la ban dia mo de betong lupa menta la ti kata ka surok ke kan du kan ne nim la ban lupa mak ke belong surok ndo nyim tip mo pan le atak study lu kam segi geologist kam segi ke ban kena ban mo sai kata di kata kan atau proposal safe kan dimakan komponen atau bang ilaban sekolah komponen ke bawah ong kita beri fi nomor play kan je mu tahu aku meningkok ya di sukben banyak snow ya kita ki development dan di kampung roy kalian juga surop
sa kabanta ka state ka jangi ban tam bagan ka bivoi ni suben kita re ni hapan smothu ikani ka way ba kinu kini kilat kampon roy kim dei patu ban kata kum ya kita long kim dei pada ruban kata ya kini kum ki penthor amar ngila i yo pon ki jaka ha ka ba daga jingwan jo kita ki surok ye kmen ot re ei ka blakta pat ki babun balam pat babun tong hakan liang jong ka penthor ka balak du no kita long ki ngila du manu ban ai kita tedai nama berkatau ki pat ba sini ka dong gethan ki wan ban ya kerpat inga ban ya don bentalang bat so kerika kamram ka junga ban don ban pet li khamat ban i dari jong ki score ya kani ka project ka ba kimat ban ya na kalian ka jong ki pat nong song sno ni kim persha ka development rei ka ba ki smokia kalong ba yo do no ki control ki jong ki do no ki tolong ki jong ki te bat ngaru ya wan ban ya pek ya kwi ya kene kenapa kenu ka bangin le lagi jing sna lagi slow kinom dei pat ki ban penduk pat ya kumbam di kim dei ban penduk pat ya ka kamai kaji leba ka panthor jong kini ki song basa ka dong ta ya tang hita Meghalaya Post.news